Agent 5-0! Napalabas saan anay gagara ti panagranada Leonardo Falcon ken ti sigud akabatch na iti high school iti terminal ti bus. Naragsakda anak kinumusta ket dita imbaga ni Leonardo ti gagara na. May sa pulis ni Spiwan Alan Magallanes ket nakuna ni Agent 540 nga pag-isulaunay tapno makapagtinulong da gapo iti may sa misyon na apanang tiliw iti may sa apugante at top most wanted person. Agnagan ti pugante iti Adolfo Cuevas. Iti Sabalya Bangir kaluksawan ni Adolfo Cuevas a wanted ni Maricho akaliblipin na. At adapay tisuron winugura ni Maricho ko ni Adolfo ket kayat na ngagsinadan. Itagagayon denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapalwan. Agent 5-0. Ala, magnakakaslawan da ka sa mapaspasamak. Tumpalan ti pilin kuno di mo kaya't na maiwag-wag na iti bakrang mo. Ispiuan. Magnaka! Apay nga ta, rabiin, ngamawan pa'y ni Alan. Aging galaang mat iti alas 6, iti malam ti oras ti duty na. Umawag ak man iti opisina da. Ang mga nuad damot pag nada nga emergency. Kat nalipatan ng timawag. Naawan iti opisina na. Pintulangan cellphone na ti kontakat. Awan mat dito'y ni Alan, anak. Saan nga imay dito'y itang aldaw? Ayan lang nga tangarotan. Kontakan ti cellphone na ah. Diyak marad makontak, mamang. Out of coverage mo ti pagpagana. Kasano daytan? Madalagan mamang. Ang mga noadala ang pagnada, anak ko. Ang mga noadada iti lugar nga awan signal. Sapay ko man, takasta. Di ka agdanag, anak. Di ka agpanunot iti dakas. Patsik nga adda pagnada kadagiti pada na apulis. Adda ngamin i-surveillance da wanted. Pugante ka no dayjay. Kat maatap adito'y lugar tayo tinagpaknyanda. Ha? Un anak, iso nga urayam. Kontakam manan, barang makontak mo ti cellphone na. Wan, mamang. Sige nga, Robin. Pasensya kayo, tama kasi nga kada kayo. Ay naawan anyaman na anak ko. Maala, kontakam manan. Kastamat ti aramidak. Wan, mamang. Bye. Bye, Darya, anak. Oh, Diyos ko. Dakas matimapay iti panunod ko. Ngam, sana po. Di mo itulok adakas ti mapagtangjay anak ko. Di talaga! Di ka madanagan, Apo Pulis. San ka apatayin adagos? Sigurado masaanak ang makalibas. Tano makalibas ak? Kanibusan ng matan. Agraman dagiti taom. Uy, nagpangaskan. Anya itang laban nyo, itinakikapangak a sindikato. Sigun iti hapon, nga overall chairman ti sindikato a nakikapangak. Maminado ka nun aginandat a parmakan dagiti nabibilag a kamang tilintag ti sindikato. Awan naramidan da. International da ito yung organisasyon, Apo Pulis. Solido ti amin asang ana iwaras itinagduduma apagilyan. Para makita no niya ti banagan niya. Taming agbilang ket agpulo. Agpulo kan tumutlaang. Agtagtagainap ka atangat aldaw, Apo Pulis. Sa anak tong agpulo, ta sa anak nga agbilbilang.
Sino nga taday tangumawag? Kaimas ti turog ang gem. Hello? Hello, Agent 540? Wen, siyak daytoy. Sino ta ako? Siya Bilis Magallanes. Ti asawa ni Alan na ganyan mo. Si kamot gaya, ma'am. Anya ti may pay ko? Dispensaram ti panansingakan ka. Kaya ko na amaamuan no nakita kayo ka ni Alan itay malam. Saan? Awan appointment ko kinkwana. Apay ka di? Madanagan akon. Tagipasin mangkat. Napalan na nga eh. Dahil ka nga tigak mo. Nalabasan natin nga trabi eh. Ito nga ta, alas 6 off na iti opisina ta. Jack nakita, misis. Ken saan ko mat akimamtak itinagmalam? Sige nga, Agent 540. Thank you. Ma'am? Aday bagam. No sumangpet. Pagkibagam tawagan hak. Mabalin? Sige. Ngayon na awan mauray mo nga awak na. Kaawatan, asaan pa'y ating mangpad. Sige. Bye. Napnapanan nga rodan ni Alan. Apay at di pala agawid. Kat nalabusan at nga trabi. Dakas ti umapay nga atap ko. Sapay ko ma. Taawan dakas ang napasamag na. Sapay ko ma. Bugok. Bossing, Agsagana kayo kadagiti talo akadwam. Tadda pang ibauna kada kayo. areglado, bossing. Ibagampay kadagiti kakadwam. Tagsagana dan. Kalpasan na. Umay kayo dyan silid ko. Tadda ibagak nga ramidan nyo. Wan, bossing. Jak kayat ti malukloko. Jak kayat ti maabak. Nang runa no ti maseknan. Ket ti ayat ti babaya kayat kong asawain. Amin akali ka gumak. Masapol amatagikwak. Nawatan niyo timbagak? Amo yung teramidan niyo, iti papanan tayo, kakadwa? Wan, boss! Wan, boss, tulog! Ha! Uray ti yun irama na baliksan tinagan ko. Tamang ano awan to timayat nga umasidag kanya ako na, chicks! Hala! Pandarin yun dagiti motor yun. Surutan ka! Talagang awanan ni Marichu dito apartment na. Timano, ade mo ni bossing. Wana, tanuan mo ni bossing awanan dito eh. Di na tayo kumaibaon ang mga alakan ko na. Awagak ni bossing, sakbaya pumanaw tayo dito eh. Damagak, noon niya tiaramidan tayo. Bossing! Talagang awan ditan ni Maricho. Awan nga rod. Nakasaritak ti akin kuko iti apartment. Umay ka. Kasaritak mo takin kukwa iti apartment. Awan bossing. Sige. Mapantayo dita kaabay na balay. Dita ti pagnanadan ti akin kuko iti apartment. Ay, kwa. Ay, diya ka mo saan gayam anak pakadakan ka, sir. Talaga asa na nagpakada takagura na. Ket pangasim. Itad mo kanyak ti address ti makarana. Ha? Kwa. Apay, di mo amo ayat ti number ti cellphone na. Awagam laangan Tsak makontak. Sigurado ang nagsukat iti number. Ket amok nga mo yo. Ay, kwa, adangamin amak ko. Amangan no kaguranak ton ni Maricho no itid ko kan katibaro a number na. Idinto tas si kansamot gayam tigapuna no apay ang nagsukat iti SIM card. Masiguradok akasta. Ti number na. Ibagamon ta iPhone book kon dito cellphone ko. Bossing! Onya, kumusta tinangibawnakan ka? Nakita ko on, bossing.
At dangag pa so iti apartment nga imbaga ti akin kuko ay jay sigod ang nagabangan na. Nasaya at bugok. Naimbag taro pat kwarta di akin kuko ay ti apartment as sigod ang hagyanan ni Marijo. Agasamot nga min aya jay 5,000 nga insarang mo iti mulagat na. Oray lag duling-duling sakbay nga imbaga na ti ayan ni Marijo. Rupat kwarta talaga, bugok. Kasapulan pa ila pasuksukan tapnagsaw. Kat anya itan bossing? Anya ti planom? Dukutan nyo na dyan, Maricho. Kat ipan nyo iti sigod ahaid out tayo. Ang mga ano tayo agar-aram kanyak daytan. Umayan! Ayos ak biit ti itsurak. Nakaturog ak mat ngamin amang oray kan kuanan. Wen! Umayan! Ikagriyaw. Santa ka nga nanuan? Nasurutan dak dito. Papala na ka ni bossing. Sana kasumurat ka na kayo. Ladingitat. Nga masapol atong palan mitibilin na. Uray ang araramidan nyo. Sana kasumurat ka na kayo. Sorry nga Rod. No aramidan miti ultimo remedyo. Tiroso. Bayuyangan yon, ikoy, budok! Yapot ko itang hiwat. Nakarariwawa kan tomat. Di paturugan da kalangan. Sige, darasin nyo. Ilogan nyo at dako si Jefa. Aganos ka paila nakapungo dito ay apo pulis. Anya ti masapul yo kanyak. Apa adiyo ibaga, tapno amok ti aramida. Amangan no kaya't mo apasakada ka. Ibagayo naman o ti kasapulan nyo. Uy, baknang ka din apo pulis. Ado ka din tinaurnong mo iti panagtultulisan mo, iti kinapulis mo. Sa anak atulisan. Di ka man. Kaduan nakas kan katitulisan. Mananggundaway da iti padada tao. Sa anak akas kadagiti bagbagan. Ala, nasayat no kasta. Oh, apain? Di mo alam ti wallet ko. Di ka madanagan, tasan ko ngalan ti kwartam. Dahito ka di ti misis mo. Sa bagay, sana na masapula damagag no iso ti misis mo. Tanagbatad mat. Retrato yo, idi nagkasar kayo dahito eh. Ala ka? Di mo alam deta. Pagan anong kuma? Remembrance ko Kan, dahito ATM card mo. Ora dahito ala. Di ka madanagan tasan kung erwarte kwartam iti bangko. Kan oray ta nalakalang apasokatan ijay bangko. Daytoy a card na mapukaw mo. Apay dagit ang alaan. Anya ti pangan anwam ka dagita. Isubli kung ti wallet mo iti bulsan. Sorry, ha? Jakpay la isublikan ka jay cellphone mo. Bawal ang cellphone dito. Ayan ko. Kandila lang ti silaw. Awan makita ka bumbilya. No kasta. Awan kuryente iti daytoy a lugar. Anay ko. Nagsakit ti takyag ko. Isumat lagayang anasakit. Tada sugat ko.
Malagip kon tinapasamak. Intalaw dak dabugok. Ngam, sa dino to'y nangipananda kanyak. Kan, apay anak ka ulimak. Awan ka diti kaduak dito'y. Bugok! Ayan nyo! Bugok! Sabihin mo dayan nyo! Anya timotibo ni Adolfo, anang paitalaw ka ni Maricho. Anya matiaramiden na ka ni Spiwan Magallanes. Gagayen, di uliwan ringgen, tituloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapawan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Lady Astudillo Aquino, ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsabot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.